Menteri Rang Bak Kecela ukan rat kongka sangma ulakular ban penyok no ya kamahati Community and Rural Development Block nalor ban I Walk Aldar ya kajisna ya ki nyotuli kiskur kapot bat ka Assam ki bahab amahati constituency ya kanela ong da MLA kamahati ba Charles Barngar hadian ba yalam ya kinong yalam next nong ba per katany mahati ban kendo ya Menteri Rang Bak ukan rat kongka sangma hayang sa shalong kat kumbucinya tu ubak Charles, Menteri Rang Bak ulap kular ban mang pisano ban sina ya kesurok na sning jakirut na sunidan sya siang bat enstang treno benai bar kasnam arja arpusan kat ba ya kiskur kitany kaput bat Assam Menteri Rang Bak ulap pentkena basyen unsai no ya kuwak odal nak bentai kini kiskur lak ban kedoh ni ba Charles Malngar ubadai MLA ke Kongres kabadan sangut ki MLA yang rorbatu Angela bat hakini kindasngi kal sawa jam ga kubor bagi don laingut ki MLA Kongres ki ban leja sokno bat ke NVP hakaba MLA ke Mahdiru ula pakol teng nolor MLA ke Sning Dr. Celestine Lengdo MLA ke Nongstoin uba Gabriel Walang te ale mentang ngene pe ke ba uba Charles Malngar udan bentong ya ke Kongres hakapor ba penlong ya ke election yalap election haus nam arajar artulai konsumsi ke por ba pet Dr. Mukul Sama Nalai jika wei kesenang ban pelong meeting, yang tong ini takti belakang Dr. Mukul Sangma. Lemar balai, lemar baru asyikat lagi orang bang, ini jatuh kongres mereka isi Mukul. Kekuat ini orang ini takti lang dari kepor belakang Dr. Mukul. Ini kata, hadin nanda kita sakin reward. Sangat ki MLA itu ke Seng Kongres di bawah nak ke Seng Kongres. Ki MLA itu ke Seng Kongres di bawah lombreu, mambreu, ki beladan ke kerdan, ki bawah atau position ke beper. Dah bagi kelas lobet sobian ki ino ya ke Seng Kongres. Ngamarway, pak hari boy disik ngim kuslai bagi pet kini kita dalam bidang ini. Nasi ongi kini kawai. Kasih kongres kadang udeng dingba ubahek lah. Bakhau ni dingba idun kita bak Islam. Begitu ki MLA kongres ki belakang. Jom Dr. Mukul Sangma diwei jom ikong amprin ki day kisla ki bayau. Bak habala yau pala isla ki hapno no ding pada kita nak denya. Mereka bersau tenak kini haba hak Islam di bayau kimi Islam di belum bat di bakul di fresh namar balada keren di sayau dan bangit syuk dengan ngana sim bagani kesandur ke jong play ke bau play ukwa bat penkeladur sesisian yang kecela ke jong namar balada di sayau bidang ke parti kongres ke syak kena lai project lai program uni ubat Charles Barngar bayang bentar sikit hamiru ulah syawan terwa bisa hau kpa jong MLA ubula petno naga konsensi jonga lalle yelek sunong krem borok fitir bangangan yelek no naga seng NPP ke UDP gelawan kot yang awan yelek ke TMC gelawan kot yang awan yelek Nai pai ba bi ngam trek bandi yang di pai ba haga konsensi. Sosi bakani kalak jaru hasok yang konsensi. Nio I dalam ong kerteng ya no pitang suong munta barok bilai tip. Kinong yang am jopi kibla rangpa kibla senior haga ni ke konsensi. Kadai tang gajing aidau baka kongres kam dan bosu. Mereka ni kecil sakit, ni je punya. Kali yang amat tahu ni pi kalau kini, nang abu kecil kali. Kuno nang nak kesan dia ke NPP, kuno nang dia nak ke NPP buat ke UDP. Dan dia nak ke NPP, nama baca Amit kino hikayah surah. Kebomlah benar. Dan dia kesan dia ke UDP, kebom kesentur samsem. Kelam kerana ni, apa kesorkar. Kalau lek lembor yang kecelang ke jauh. Kesan yang kini sorkar
kali kit daw yung kiong ba ngim pelaj daw yung mentang. Ngim siya ban kayo daw yung nga hari buhay nga doon hajar taligi trok iya na kisimen. Manobalong niya bisa kilom kita di high level. Hanggang jaga ka magpisa kan wan sa kajala ka tuni. Banyo sim tulog ikinong tray, iya kinong hikay. Kapisa balik sa pla jong no re jong no. Nang ayat higawin ni nuksa. Ladaw presiden jong ka BJP udan ha Delhi. Di candidate baru kawai dari India kinyo pisana ganyan election. Ihabit pan no daw presiden Yung presiden jong ka NPP ubalay jong baru kawai dari India kabagyaw ka National People's Party ka NPP. Gay mano, hindi na may galaya. Hindi na may galaya, parat sama. Naikin nyo, bisa. Ihap naman panbisa na Manipur, na Nagaland, na Arunachal, at Kiway State, panbisa na upanrat ban nila election. Tunay, nagkajala may galaya katongin. Kapisa nang ni, kapisa jong ipay pa, ban nila election sa Kiway State, jong kajala. Ijala hapo kari India ka jong. Kajing yato kabasyak kay yato COVID-19 yung praspa akrur kabisa siya nga po kakonsensi jong ako MLA of the Minister balay hapit mit marway South Pangwat kibreo na kakonsensi kibalay balay kibreo sa dohati nahapan kit panbaik yun nagla po yung hajika quarantine center nahapan sa manapsay yun lain po mo kiti daw yung sakin-sakia nagka-consensi dyo nga. Sipanay siteng nga hapan pasahin ki. Siya ay katagapisa. COVID-19 praspa kurur bagyaw. Kahok ka dyan piba piday banyo naman sansnan kim IAP ki ay nagabi hapan siya. Tangba hapan dong para marway. Siya no pintab jid mapi. Nagkot na wari pigi pa'y bawi hit. Nagkajing snoret. Pet yung iba ka. Ijala ka yung ikan sa job. Naman kidon ginong diri. Iba postun nila di. Yaki arpo-arpo islong hablok tu. Sa sisir na krenbyang nang ni. Kumurong yalom. Ko ba postun dansong. Pilati ya kari ka yung Ngam 17.